Okay? Dito ako sa likod ha. Nakakantay ha. Walang mauna. Okay? Dito lang po. Wala lang pasaguhin. Sabihin yung pasagot. Ganyan din. Ngayon, pag matapos, kung sino ang matapos, champion. Okay? Ready? Trial lang po muna. Trial. Natin na yan. Trial. Ready, set, go! Trial lang po yan, ha? Hi guys, dito po yan sa aming Persons with Determination Sport Fest 2026. Dito po ito sa LGU Basud. Siyempre ang ating mga officers, Turpidaw. Ito po ang ating mga kasali.
Sige, napapakita ko lang dito sino yung pa. Pwede ayusin! Yee! Go, go, go! Bawal kumakan ng lobo, bawal kumakan. Pwede ayusin. Go, press! Go, press! Go, go! Go, press! Nice one, nice one! Oh, next! Siguraduhin mo maayos na pagkakalabay. Ipit lang, press. Ipit lang na mabuti. Pwede ipitin niya yan. Ipit lang na ipit. Di, mamaya ka. Ay, ikaw na. Mabilis lang. Oh. Ilan na si? Go, press! Go, press! Nice one! Galing ni press, galing! Ipit lang, ipit. Yan, sige. Yan. Oh! Guys, mga PW dito. Sigurado na ang pangalan ng dalawang lobo. Oh, galing na mga PWD. Okay? Go. Nice one, sir. Kuya, pangalan dito. Kuya, last na. Oh, tama na kayo. Meron pa sila dito. Hindi, may isa pa kami. May isa pa. Ano? Siyempre, kasi hindi pa siya, Yes. kasi nagpapakulan na siya ulit siya. Isa pa mamano. Oh, Pwede ayusin ha, pwedeng ayusin. Ay! balik po, balik. Tama ka na. Sige lang, pwede ayusin. Sige lang, okay lang yan. Dahan-dahan lang, okay lang yan. Nice one. Sige lang, Prayes. Diretso lang. Yay, sige lang. Sige lang, tapusin mo. May consolation prize man yan. Sige lang, Prayes, sige lang. Ay, nahulugan din kasi doon kanina. Inulit na. Sa bagay, first and second dapat kayo lagi. Sige lang. Go. Okay? Diretso lang. Up, sige lang, diretso lang. Guys, gagaling. Ang galing nating person with determination, talagang determinado. Sige lang, pre. Nice one. Lapit na. Yay!
Galing, galing. Galing, 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 galing. Galing, galing.